Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Dr. Haji Ibrahim Pinim, Direktur Rumah Sakit Haji Sahudin Kutacani, Kabupaten Aceh Tenggara, beserta keluarga besar Rumah Sakit Umum Haji Sahudin Kutacani, Kabupaten Aceh Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.